Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama macam-macam barungan. Halo Mas Devan. Mas Devan pakai barungan apa ini? Wih, kodok ngorek. Kodoknya warna apa? Wih, warna hijau. Terus ada Mas Heni. Mas Heni pakai barungan? Barungan kepala macan. Wih, kepala macan. Terus Mas Iqbal pakai barungan Buntut macan. oh, buntut macan. Terus Mas Pariji barungan wih, pakai barungan singa. Barungan apa? Singa. Ya, singa. Terus wih, ini ada setanan guys. Setanannya joget, joget. Iya. Wah, gue pedang guys. Wah, yo, joget yang jadi Mas Elvan. Terus ada Mas Silo. Mas Silo pakai barungan apa? Wah, ngosi lagi. Ngosi teke. Ngosi apa? Teke. Apa wi? Gede. Oh, gede. Terus Mas Dava pakai barungan Singa putih. wih, singa putih. Mas Reksa Barungan jenggotan. wih, barungan jenggoten. Loh, sing pakai hiu sapa? Ulo. Kono. Lho kok ono? Terus Dek Jiun jadi barungan Hitam. wih, barungan hitam. Wih, ada Arhan nih. Halo Arhan. Hey. Hai. Halo. Arhan dari mana? Yo, Mas Hanif karo Mas Iqbal. Loh, Hanif garwe kok Iqbal terus? Ya Mas Elvan. Duduk Arhan, duduk. Hai. Ayo Mas Elvan. Ayo Le. Ngeri. Aduh. Bisa semangat iki. Makan dulu kan? Terus makan dulu. Oh wes. Ini apa Mas? Nek kene wae Mas. Mas Elvan sing apik Mas. Wah, iya dibeleh matane. Matane dibeleh. Yo wes yo Mas Deni karo Mas Elvan. Yo saiki Mas Reksa karo Dek Jihun. Ayo Dek Jihun pakai barungan hitam. Han, ayo Dek. Ih, barungan jenggot. Kodok. Hitam deh. Ih, barungan ketiwo. Iki pakane karo anake guys.
Yo saiki Mas Devan. Wih, Mas Devan. Coba Van. Wih. Ayo Mas Devan maju toh. Yo. Nanti Mbak Irma toh. Yo wes yo Mas Devan. Yo saiki. Yo Arhan pakai barongan singa. Ayo dipakai. Yo Mas Dava. Mas Silo dan Mas siapa Mas? Mas Pariji. Arhan kene Aurel Elvan. Kakak iki lho Cipo. Kene duduk kono. Gak iso metu. Ayo Mas. Ayo Mas dipakai. Bangsane para gandaro sewu. Sumingkira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumingkira saka sak tengahing alas gagah wakiti. Mas. Mas Silo. Sesek kalem kok. Singone sing gelek to, masa singone gak gelek. Yo wagu. Silo. Aja ngono lah. Yo wes. Ayo Dek Jiun. Jangan lupa like, komen. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.